Driki, titiang jadi nama kayak orti selantornya. Pandemi COVID-19 ngelumpuhan pariwisata Indonesia. PHRI nyurat akidek pisan siu mangatus hotel ring Indonesia sahase katutup lem karumahan pakaryane. Jumlah wisatawannya nih menurun drastis. Uli sase Maret, arse duang tali duang ase, lantar asampuna pidados nih sane makarya pariwisata, bertahan ring tengah kondisi mati, suri sedek mangkin, titiang hadirin ulasane, laporan kas redaksi. Pengelola daerah tujuan wisata Alas Keraton Tabanan Bali jani harus berjuang dan mempertahankan keberadaan sinyuan kiranyane. Uli pertengahan Maret lalu, Alas Keraton Tabanan Bali menutup total. Penutupan niki meranayang kerugian korbelah juta kanti satak juta rupiah asasih. Berdasarkan dana Persatuan Restoran Indonesia PRI kanti April duang tali duang ngase boleh siu mengasur hotel ring Makassar Indonesia sane menutup ajebor akibat corona. Dan merasa diang sektor pariwisata sane kanti janing menyumbang devisa terbesar bagi negara niki seolah mati suri. Ya diastun pemerintah sampun ngicenin dana punya untuk meredamang dampak corona. Faktanya nih, sektor niki nyantos makin enten mersida yang bertahan ring pakewah kejantenan nyantos makin. Nenten-wenten ngantenang malih pidan pandemi niki husan. Ya diastun sampun akeh memprediksi ring publikasi majanten sektor pariwisata pacang bangkit malih. Nyen dados sareng akeh pihak sinamian, mangde sektor pariwisata bangkit uli mati suri. Optimistis dadiang kata kunci sane nuenin ring pariwisata. Mangde pasca wabah corona ring Bali yadin ring wisata lianan dados tujuan wisata sane kasenengin pengunjung domestik lan mancanegara. Tim Liputan melaporkan. Woi, nah engken dong, Mang. Aduh, kenyasan agak nggak? Mang bedak kok, nih bawanya minuman. Wih, minuman apa nih nggak? Tuh ada minuman Iso Plus, minuman isotonik yang mengandung 7 ion lengkap dan mengandung vitamin C. Minum ragu nih lah. Johnson nih, seger sama kayak ini loh. Banyak segar. Bu, Mau jadi lari weh. yuk.